Adams, de Syrische Asala Nasri en Baba Maal. Ze doen allemaal gratis mee. Morgen in Rotterdam is de masterpiece verloofd hoogtepunt. They will sing together tonight. Self-sufficing. And the girls shall open cry. Wat heb je gehad? Eens kijken. Eens kijken. Hey. No, it's really that's the time that we have to go